Kublay pi parlok perjor. Ngadi iba benesta kharpor bangadan hangni haji khangba jama yodu. Kabadan hasor silong. Te hangni kapor ngaskwa ban sebi ni kala kalti ban papa ka jing songu janga chapi baro di subscribers. Kibala kirsan yang anak kapor. Montang ala pada ni kumasya jartam. Kibala kloy ban kirsan yang kublay shibun, kublay no kurku pi. Kajing len na dia jopi, kajing pulat por jopi ban nya don kat ban nga kajing tu ke jonga klai mesim shibun. Te lamna kumta ra phim dan kajing school ane kajing school khen por kajing persang ke jonga kajing le jonga kalong len ba kanom don ka ka ban moi sa kathong kata kathong kajing baha. Te kumanga ngasko ban pa khendiat ba katukan ni ki parlok jonga kwa ban tip ba kani ka channel kadai em ke jonga kumangala jukran hakawe na videos mangala pagpag mo sa mani ka channel kasi ko may tu epi hot kani ka channel kapag ka Benesta Kharpor outreach of YouTube official kani ka channel ka jonga he jo iba Benesta Kharpor but na nasukwa pagpag sa piba ka jikmu kalong ba ko but I'm sim ya di parasnong perthaw kemudian hisap repair but dalam bahagian dari channel aku aru ban ai kerja program repair ban la ba ketiu ke masalah ban persalem ya kajing duna ka jongi daga bangale kunta kumut kiru pisutu kumno kajing non kam hake lang salam na takadang la puni sibur ke video la de hasap kapong la ne kajing persai repair te nganom la ban plet ya kajing ke dopi ya pi ke bala subscribe la ne ya kita perlu dengan page ru na ai ke jing sungu ya pi but nangai ba piru pinang yarap na kapor wala teng kala ban penwit ya pi re ngat school kepat ya pi ba amde ba kwa ban penwit re kwa ban le ke ba bah ya piron por ba sangat ya ke jing keren ba repair ya ke jing ke sap kapong kenang ba ngiru ngi yo man sem lang mar kalian teman ngasem ba lingba kani ka jing persang ka jonga kun ki parlok ani ki bahing masam ki bala don ka jing slur ka jing yo masif teng ki don ki sule ran ma pen pau ki sap pom ha ka rusan pa ba i pa ba plen ni da ka ba lingba kani ka rusan pa kilarang slur ki yo kata ka jing ai masif baling ba kani kila keluar kila la rupat ban ya ni sap ni madan ka sap pedeng ki perlok perjor bai don kat bat ki Kindon siyo kajing lerai. Te nganget ba pisutu ya kajing tu kajonga. Te kublay shibun ya kajing no sinjang jopi. Ya kajing len ladi jopi. Nomor nakabe subscribe ya kene jakat channel jonga nganget ba. Koi piap sa sitom pulut ya kapor kajong pi. Kapulut por ya kapisa jopi data internet data. Te ndrei Naka mensip wa kia jom tipa pinchum Kenya kata. But apa le kena guru baha ni shem hipur ki tambah kaman ke maskap ba kata ka jinglan di enjo. Kuma shem kene channel jonga coba sedang hoi ngasmo bangan kanala dengan numla namal. Ngam don ek bisa sibun perkat internet data ro kamdinjar kamta mutu kapua ba kampat yang ka kamai kaji. Kampat yo jingrap na pi perlok perjor. But perkat ban mano ban yarap yang ban drink video ba fair family video shooting dan mano ba keluar banyak terong lang ban nga ban ai program ba fair ki item fair tria ba laya lenti ba nga persang pat kibun ki ba kersan kibun ki ba ai mesim ba kibun ba mas no lang ba bila kibun ki shot jing ruai jing keren ba kunta ter te kani ke peluang ba habale kini ba bahanan ko sedang thak Misujin jar, ni raya kapor pat. Kapal asdangi kaya be kam. Kumasya miksa ngamisya na school. So anak ni kapal school berkitia ngasu jaitu maha. Ini adalah akibat kabiang ha kasutenat berkrekot berkreklat. Belum tahu kumju. Kena uno kamu bah. Ya biar trestom swa bahdien bisa. Bisa suk bagi segmen penban. Ke kublai shibun, sai sin tu blai nang ku pi.